Wadlah hagni ki kendiat tayo balala kajing kiu ki brio ke bio kunyang jing pang COVID-19 ha kajing wanan shop aka sen ke baar kala sedang man kebiang. Henry kajing ken sting ki brio ban buat renti kajing betha jang sarkar kadang jor hadu benta. Ha ka balasaki bagi brio ha ki benta bajur bha ka khayi pateng kim penjengai ladi yuwei ni yuwei pat. Bat don ru ki bam deng tikenai ki mas banadai ka sentur bat ka khmod ban lat kajing ya bet nu kunyang jing pang. Kawai ni kum kini kajing ken sting ki nong shong shnong kadai hayau musiang ha jawai ha ka balasaki ya kajing buon ki brio wat apteng kajing perkheng jang sarkar. Daga bapentre kam ya ka containment area ha shillong tura bat jawai. Henry hayau musiang jawai ki bobon ki patba kim debut tikna ya ki standard operating procedure. Kabalong ko bakong san bah kini ski ba menta baneda na kajing sapriang ukanyang jingpang COVID-19. Entah kesni kerja seni Indonesia ampli ini bukan menjadi essential items. Teman-teman staff yang baik Ladon kata kecing pengu dia kecing niat di protokol nak liang jangka district commission telah semgarai ini lulus juga ya mulai tak perlu berkelalaman penbaik jadi bukan kepada bagi event tetapi dia kena lockdown belum lagi kita tinggi apa yang mulai ke containment kepada jual tolong di job. Apabila kita ini aktif cases ke district, kena kalau takum ke data kepada menit itu tahu ke district kita cispa iway. But nak kena cispa iway sangat kita di mana East and West di mana ada mereka apa MCH Jawa. Ini ki kadumta ya ini ki B and C total dan kesangut jika ngut di bayi napa district sangut di bayi mana East and West district di dalam hospital dan kami di semua hospital di balai nangta di bayi home isolation. Mi mententu ke report bangga don dalam untuk menin di don sampeli tak ini kita ikut tenis Allah tedu kita tanggal campung bangga ong campung kedai ke senang ke bahaya kamdai dah duka kamdai dah ibai kental kita tahu kilong teli cases ini rugi deh kita tenis pada po nangba dan sangut ini lagi bawan thai kita ki guidelines berdei trong pertimen kepat ngimla depan penhap particular di beton isum ini kata ke di ban wanra ko ke pertimen order kita dapat dapat isu rea ke order andai lada ke dawa ibun di cases mangin habu di guidelines lembaga kata ke badai bagi cases ya di cases bakum juru kebadan kata ke jing shifting melakukan transfer ada poin kata buk tadi jing tip jing scam tuan kata department tadun kita melakukan declare di apa ke kontinmen